Parlok ni dah sentiu ubah internet ngapan EP. Parlok sing ba subscribe kan channel nga. Kasi pun parlok ting kersen ngejong pi kan channel ke jonga. Baruntang ngapan EP ulah sentiu. Atau pitip kerteng nu sentiu. Tara pitip to yathu apa komen. Yathu da keting senong ngejong pi. Sampai kan video ru bakon pen sayo I kolong komno kan video ban Kuni sentiu internet ni 4 tang kata ko besi bun perlong yang saya kendupan aku baik video